sa yii Togo i darii tan i waawi tawi won jokkondirɓe he mum yo daro jaɓanɓe ɗum no wonde no i waɗa oɗo liggey hoccure tan nde ɗo feere wi ayo wande tawi alaa mbo wondi alaa mbo feewji ɗi i piiɗi seeɗa jooni noon ko femte leyɗeele AES ɗe e leyɗeele CEDEAO ɗe eɗen nganndi enen fof ɗeeɗo leyɗe taƴondiral hakkunde mumen wonaa huunde yiɗanoonde ɓeega AES leyɗeele tati ɗe Mali Niger Burkina ɓe kocciino nden feere tan ɓe mbaɗiinde ewa jooni noon haɗa anndi i wannoo keret seeɗa hakkunde mumen giliñande ɓe calii yo Mali ardo présidence CEDEAO ko goonga ni hakkunde mumen ne Togo ko waɗi ko ɗum huunde moƴƴere ede ko ɗum huunde waawnde jibin sabu haajo ɓe mbi'aani tan ɓe ngontaa naattu he leyɗeele CEDEAO walla ɓe ngontaa he mumen wallondir ballal wonat ɗoon tan leyɗeele ne ɗo nafaa leydi woni fof hersataa hulataa yahat toon